U današnje vrijeme se u ovim krajevima još malo ljudi siti pripovidi o Šimi Pojaru, njegovim baznanjima i tome kako je pomoga pustim ljudima šta su im se desila svakakova zla i nevoje. Pa isto nije sve izgubljeno i baš pri tebom sastoji jedna takova pripovid, a puno vremena se mislilo kako je više niko nije vidija. U današnje vrijeme se u ovim krajevima još malo ljudi siti pripovidi o Šimi Pojaru, njegovim baznanjima i tome kako je pomoga pustin ljudima šta su im se desila svakakova zla i nevoje. Pa isto nije sve izgubljeno i baš pri tebon sad stoji jedna takova pripovid. A puno vremena se mislilo kako je niko više nije vidio. U današnje vrijeme se u ovim krajevima još malo ljudi siti pripovidi o Šimi Pojaru, njegovim bazdanjima i tome kako je pomoga pustim ljudima šta su im se desila svakakova zla i nevoje. Pa isto, nije sve izgubljeno i baš pri tebon sad stoji jedna takova pripovid, a puno vremena se mislilo kako je više niko nije vidija.